Ituang pemogulan o bumukaway o bumukabumbalan. Okay, osanong kaswabon, kumadatid insanan. Osanong hari Isnin dot kaswabon na bayno. Miya galidit haron na sa minggu tokod anak ko pagyamong kat kaswabon gi. Sanga daw lagi. Di mo'y alit ti do minamangon to sanga daw no pa nga san taon man to no pot sanga daw no pa nga sa minggu la. At ako pa katilambusam kanaw misis at ako iswang sambayang. Kinarahingan asundu iswang kerajaan sorga kung sikaw dot kaswaban da bayno insan po do katilambus yahay dot kapag yampay dit KKR misusuab mantad no dot sa kadung no isang bo alumis pira mutandahay ikalansanan dot alumis mantad dot kasalimpunan gisam dok alimpupusan sumbayang dihay montok dot tinimungan da sumbayang kaswabon di masa-masa pendalan na timpubay no moy dot iyala kadaw nga alumis piramutan santob no podit kanu dot kampay nga kanu dot katarimo di boros-boros no miampay dot asimbayan. Kung suga Tuhan tinasamayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, maboras ako dot sanong kaswabon da insan po kumadati. Kaswabon na po bay na ay alumis to mo dot ay kawawayaan do hitikin na nandahay ay so nasanguniw ni kaso harapon da sanguniw ni late no may to ko patilambusa at pelajaran miampay dot tulup panambarasan dati kaswabon na bay no Lot it olumag do kayo na po dot ay oratian right kay lot alumagom po yung kuro haro sangulun na tambalut sayra na po dot harhot nuno na po acara do ikinenon hitit kampung tay ko it susuway nga haron nanday kamayon dot hadiah bertuah tay ko kubasan na po tulun maret nga tiket bertuah ino po ko kahibatan ni di tambalut di nga sayra na po may siya tanud nga hano-hano hom akombalot akontok no po siya kono po ko iso haro duo nga pasti dot hano-hano ay akombal dot akontok irini ko mo yan kud ay lumagi siya ka aray tandihit ay tiket bertuah pengkuro magyari iti komunda tiket bertuah gisam bot hara timpu-timpu dot miagali pagigagagala ni isuang gereja lebih pun dot it ipagilitan dati miagali dit iti na po kamundot tiket bertuah nga yodit sensitif kopi sensitif kopi ipagilitan dot yati sebagai Seventh-day Adventist ay yadi sensitif sayra na pod orikot tanday mo suarat megal ko lembaga gereja tay ko papahari tango bolia nuno na po jabatan dot ay activity program iso na pamantadit paindalanon dilo nga papaharto ko tiket bertuah oritan pun day tiket ka nga ay orikot tundod manundod dilo porikot diri lembaga gereja it mosuarat
iti minute masurat balia. Parikoton hiri lembaga gereja, rikot nun dit tiket bertuah ka nga hiri nando pagwaliwalan nun da tangolon gi. Uy, buliti ka. Nukurtua abuli. Galagalit may balid numbur. Numburikur. Itiket ki numbur. Kagalagal ka. Hirindan harap ko nun, nagyari kakuhaan dat ngaran na bagi halo, kadiwakon nga, ay, iyo gadi di sumukung toko ka. Harihi okuat nod sumap, dot, ay kada to ko nulod, tiket kagal, taw-taw isyo na gito kuat mo pumalin number. Mada, dot, dati pakayon iti program dot, asal la karay tiket. Tu kagalagalid dit may pumulin number ka. Jadi kuat na di sangulo ni din membantad kada dati pakayo iti tiket bertuah tu tiket kadi Eldo Melbourne gi. Kada to kono maitit asal la karay tiket kada to ko ato ka apakay kadi Eldo Melbourne. Taud-taud isyon na kita kuat may pumalin number. Harohot kantakandot itinopot iti pia program dati nga osilid isoot kapag yung itando iswang nga gereja. Ke contoh iti tiket bertuah, cabutan bertuah. Iti pia nga osilid isoit milon dadatid pagigagagalan it iswang dat kay sisan dati. Iswang da jabatan pelayanan, iswang dat lembaga gereja, osili dat isoit pagyongitan, pagisahapan do hiri. Hiri numati dat ay miagalid dit apakay to ko ikamuyon dat intatan ako isay na po na ko agirat nga intatan ako arato ko ka. Gumo imo tigalo korotuon nila gi. Kadang-kadang got sensitive to kon dit iso halo nga iri nagi korotuon dati. Iri nagi it pimanan na dati ata ko arato iri nagi korotuon dati. Nga gumo maipagilitan dati mo malin numbur tapat kamo. Ya kayo ilan nga do ko tu asaro ko may pumuli. Ya di mari. Aritan gadi la numbur wo. Gumo ipagilitan dati alumag. May ka pumuli hampir it aruhay na kasari-sari nga kontok kasari. Alumag iti 70 sa malin numbur gi nakurmar ito alumag. Binsuhon matugari tiad di. Asaro ko dihit sarita di Pastor Simon Siu. Ano po siya antakan po di nga ino po tapa ko nga akon ko Adventist kasyo. Insanta daw ino po di mo sitar nga minaylawat. Pero walay di lo minaylawat di baliaw daw. Ngay lawat sino mambayang minagangat sino mambayang isayrad minuli tadaw da suab tok alaba kanirakan di tapa daw. Alaba nirakan di tapa di siyo kasyo gi tok koy bisa na sambayang gi pastor do kayo kadit tapa daw tapa di Pastor Simon Siu dinakuro kontak ko na numburo ni siya lawato. Kontak ko na numburo ni siya lawato kadit ibuli siya nga antakan po di nga akon po ko Adventist la.
Nga iboras kapiyam iyati iti nga iya di takay bohi sebagai sangulo na Adventist nga kaumbal takay may pamali bahkan da timpudan da mali-balihi. Isa no panda alasan nga kontak ako na po agayoh na po ontak ko unsayan kun po ti gareja ka. Pingkur marit sakira kontak pingkur mari hoy man pagulio por 10 anuan da por 10-an iri kamu. Anuan da por 10-an pira na ringgit. Modal mungkin 100. Apa da ringgit inontak no juta ko 10.000, ribu-ribu eh. Kontak ko kuno po sponsor ko na pod. Nuno na pa'y keperluan na gereja ka. Hirih nun dat ihati na po nga miagalidit ipisimpangan to kon dad. Momoli ka. Momoli ka amo. Momoli iyot ti. Kontak iyot ti. Eh. Nakobasan ta ko'y matid. Ihati sebagai panano da kinarahingan pi Saira no pa'y haray iman-imanon dati miagal kaharam masuarat gereja hara diwunsayan pa'y kampay ka aya perlun da di saten ti gereja dati nga minggaso to kunod kontak pa dadi numbur ka kontak pa dadi numbur ka ki miagal dit iso o tinggaso hibo diri bo nga to kono susah to kono mati manang kiadi di kumbala ko di boliaw akan pendetit iyo ko yung mololohing no gi no bas ko no mumuli nga ako no mila tumingkod di mila ko pa tumingkod anta kandit o sihat pa boliaw pitanud nga kuno siya tanudo minad hilod pejabat kebajikan kasiap dahiri pamanaw na di hay minuli nga kasihom mumbaya pod ilo kadaid ho di ka harap po ngayon no bolio kang minuhot ino pa itimpunan nga ako na kayo lakapyo amoy ako pumalidit apata numbur kasi yung mirak-irak kayo si do nga adi iya didi apa-apa nga nakano ko nga yung kurang mariti bolio kang kudis siya mamalih ka pamadih kang kusyo ay matunda sala iri kasyo iya galidit monguhot kanto ko popoy lo ko paing kure siya dityo di nga kang kusyo kaylo kayd ay amoy kaylo kayd ay da abuli may pamali kang kusyo pinalintuhon ko yung mati siya di palintuhon ako siya andada na ko delo ka suway ta daw o nga di hay siya nga di siya makiatad dahiri kada di nga moy may siya pamali nga lumintuhon nam heri hom mamanaw na ginamay dahiri kaday iti napot nakalahing-lahing itong Pinay bora sa tulun korikot tapod 50 tahun milod sumimban ka tapot kari kay lopiad pa yung kure apatut nga kagya mila sumimban jadi sakira na pod tapot kapiad dim umbalay dagya dati sumimban ki sakira iyo mo napat kapya jadi salah ka amo iti may pamalin numbur okondo kaya ka ilo panambarasan dati lubay no mo nga haro higahi alumag puralan ki komanda tulundat alumagi siyo ka iti pia may pamalin numbur nga hari komanda tulundat tok alumag mati siyo ka
Nga harohit catatan dot rono buat right ke ilot ilo pihak momolin numburom imbulayani dati kagulah. Oke, jadi itit olumag. Saira na pun dot ori tanet cabutan bertuah, tiket bertuah kanga tok i komun malayud melenting toko. Toko na asakatan, asandat-sandatan. Sairat ori ketilet cabutan bertuah. Nga secara pribadi magi ay suot ihon na pum ay sa halangan kulut cabutan bortua ko tiket bortua ko ay so doho halangan nilo de iho lah nga sairan pod har mosuarat Paulion to kono pod di kagumuan nunuho dio lo do komen cabutan bortua ujung-ujung kot ina pon dahit ay pemungaran nga hadiah bortua kan lagi asal oretanit tiket cabutan ngahirinod kasimban nahit pengintangan dati nga secara pribadi kang kuditinu ay sedohod ba paharot ako cabutan bortua ay si masalah ko tidit ino pakante bermasalah dit itu didi nga ito baset imay pomon isa ino pa ko hot aywal tamod dat orikot it har cabutan bortua nga atandasan dari saru si may pomoli. Oke, jadi lumag nga insanan no pada titid otopot ko piyo nga lumag to ko lumag berbahagia lumag to ko natibo tu kaswabo na ba nga lumag to ko tu kano to kod kapag yampay kagud iswanggat keke aram susuwab kaswabo na ba no iso nakalumagan to ko lo gumutulundot bahkan ipagilitan dati nga gumuda it orohian damampay iswanggot keke aram susuwab nga ayelo kanudot ay kampay gumu haron na tao sa nang piramutan bahkan ay so lain da kininon diolo buat hal na handphone daw jadi iati no potim inatimong-timong to kanatid ito ko nga ina po yung masaala di ikaw boling kahangan ko piyo nga haro da kasiwatan haro timpu haro handphone tay haro laptop nga mo imay ampay ay mampay iswang dat hinggo hot ay piruban dat sambayang painsuang dati sambayang kasuwabon dawlo naging danga daw kasuwabon to ay jadi puji Tuhan tu lumag ngay to ko iati no hit lumag to ko nati magto ko nati kasuwabon ba lumag nati tadaw bay na tu alumi sa piramutan lintuhon ako na di pukul 1 di pitangatuong nga tingaha gumuram bituon alumis piramutan alumag tadaw do bay no paingkurahi lot alumag nang kuisiyo isay nang kugyahi lot iti pukul 5:36 lagi makizin ako po dat pukul 5:45 dat tadaw do bay na tu mimpun da sumikulot ay hiti kauhup panda di tanakot mangurus sa tinan lah dati ay iti pelajaran ti bay nga aputan na dati da suwab intangan na po dati isu ang kejadian hapodom miso ayat kedua na hapodom turu hiti na po nga pinapaintalanggot daftar keturunan Terah ayat kedua na hapodom turu itini keturunan Terah minaganak di Abram, Nahor,
Haran. Jadi iterah no peti nga haro talu tanak di pino no kapagulo no ray tanah iti. Iso Abram pangaran siya anta kanilo. Kumuduo Nahor. Kumutalu Haran. Iharan no po nga memperanakan Lot. Jadi Abram no po dihom iharan nga mia puta pusod, mia diadi. Kemudian no po di nga Lot no po di nga anak buah di Abram. Manangaman. Abram no po nga tamanon di Lot. Lot no po nga manangaman di Abram. Jadi ilo no hot ay daftar keturunan. Pengkukununo kaitan di Abram Lot. Moid osanong gamamarato inubasanan dati manta kan pod Abraham lah. Harohi ay kakuan no nakureto no kasimban not ngaran di Abraham nga Abram pada ngaran siya dilo nga manta kan po bursad Abraham. Jadi ino po hit ay piyampinayan do Abrahamom Lot, Abraham na po nga tamanon di Lot. Lot na po di nga manangaman di Abraham. Irihot ay pisi saan di Abrahamom Lot. Jadi Abraham na po ti Lot may toko pasimbulo daho did kejadian hapadam talu. Monorisid ko no po man no po dooy dat ay mambasad sa sangulun. Nori ko tatimpu dat Abraham no po hitihom Lot nga kapitong kihan. Ayat ko iso. Ongay na dia Abram mantad Mesir minadilot kumunda tanah Negeb. Miyampai di sawo daw. Oin sana ni Harod idaw. Lot nga miyampai nagi di siyo. Kemudian na po nga Abraham no po. Ino pa ikininan dilo da gulo nga Mesir. Pergilah Abram dari Mesir. Minadila tanah Negeb. Abram no po Abraham nga sangat kaya. Nuno kakayaan di siyo. No kontak siya numbur. Akon ko no kontak ko numbur. Kakayaan no po siyo. O gumu at tayam-tayam daw. Banyak ternak. Paingkurad o gumuot. Pipiaraon di siyo. Piniara. Nakatugya siyo. Sonong-sonong. Kadang-kadang kot miyagal hitid dahay lah. Mimbulay. Na day kapanganakan mo. Son tabidit mo mimiara ngay dat pipiarawon. Miyagal ko sapi, kambing, karabaw. Nga akuri, ajarang karabaw do hitibay no lah. O gumuan po, kambing biri-biri, sapi. Miyagali dit mimbulay da kapanganakan na sumon. Iboros kapyo. Muntaki kaumbolutan dat tulun da hitid ikarong olah. Walay dati, ano no papagaron, hiri ni sapi. Moy odop, harot tanam-tanaman diri bunga-bunga, oyon mangakan. Kakan tumai paka toyan pakago di sapi o hirid. Kawasan do walay sobuan. Olontu tai. Baja organik kada dati nga kasari-sari no pud dia hingga di asapan. Ay asapan. Asangalan. Hilat talun-alun iti na binatang asaru dat kadaw dit mumused harhot ko boling kahangan kamalangan
Bahkan da ulun no ay pinsanku sendiri nga nahuluh gara-gara sapi, nakalanggar sapi. Jadi monto kasuabon no baino hali piad itinupot pa na marasandati nga id kaugaman nga it kaunsu baku ikadaw mangunsu baku iti iati nga tinsanan harap raon dati lebih pun dit moy ilet talun-alun ilet tongo kambing no tongo sapi no tokay pamusarahan to kano mo tigi sigug kahit iri himomonsed kabuling kahangan da tulun da suway gisa maharanat midupagun ang aragan na korita decide ti ka nga ngo intay tolingo nga oy di ko agati di Josin Gimbo ni tit sapi ngo di hoto nga di magakun magakun bahkan ano may ulay sangano ginokuro tokay kabayar ko po di karita isapi no nga ano posyo apailanam songkuro kaguhot danda irindad ahata ko nando may ulay sigiranad tok haratulun da accident dat nakalanggar sapi ka nga insanan na pa isangan no sapi ano may ulay modasid idaw sapi jadi banyak ternak to kay salaon da harat pipiarawon nga piarawon da imo pot sa kirad binatang harahot payanan dati o gumuit sangidu-idu dombokon harohit i alasan to ket di bo wokon nga mamiara sangidu-idu ka nga ino paligay prinsip naman to di nga hinggo no powokon yang penting okon iya wokon nga momonsoid sonong hinggo no po yang penting okon ko iya wokon nga sangidu-idu sapi hinggo no po okon po ko iya sedangkan murid Yesus menyerahkan Yesus hinggo no po yang penting okon ko iya ilo na dagay prinsip dati di mo jadi ogumuot pipiarawon suway kayri perak dan emasnya hundia kukurun ay emas ay lepitas ay otopot kari iyo kau tu tulun da pitas tay ko iyo ko yuhit ay kaji bumi ngayon nakorikot ka piadiri otopot karid amas sekira no padi mo na pot kapiad amas ato kay kumaya at nuno kumaya karajaan ino po nailan ko nga dia piad di tana talu kaki mantad dahirid ongkudan dong karajaan lagi tok perak dan emasnya kemudian po nga ilo no po kemudian perak ang emas mantad po di laydom har mantad no suway ko iti pipiarawon ay pasaro ko na yung manok ki boliaw di wagu-wagu bo kori kata di man sakit talu no tadaw man tadi di kinapatayon di manok ngo kuno di lobong ngo hopo detinan oy inugi sabong iri na ay sa ni maning kukuk lobongan ud osadu nga osadu ka mamirangkat ti manok kot nangapatay narumpu terpaksad ungkuday diri somok koguak kuno kapiyad antakan dila ilay kago masaalad o gumuot orikot ti mampataylet pipiarawon ngay mo perak dan emas iyo kayo nakarubad amas sa ilopitas agangaw ko giya kadada bagya kadada ungku dan kada no paping kita no wokon isiya na padi nga
minamanaw mantadet ikoyonon ngai kemono pula nga miundah dali persinggahan ke tempat persinggahan mantad hilod kemonda tanak Negeb gisom monokori ketihiri semua ke Betel hinggo dahiri nohit ait kemah dat kasalimpunan da piningkakat ipili tandat Betel om ai nogi kinenon da mesbah nga winon say disia dahilo om hirinad Abraham no po nga minamulahaw ngaran da kinorohingan ay nakalabi na di timpo gi nakarikot tadi alam haratingaw ilot kadaw nga tinumanud miampay di Abraham isiyo nga harohot domba haro lembu om nagi kemono pati nga mini tanud no yo Abraham om i Lot nga nakuro ino padi kinanandi nga akabagal lagi na yo montok diolo dat mion goduo bersama-sama nakuro tu akabagal sebab harta milik mereka amat banyak ino pay kahaharan dilo nga agumu tomon amat banyak gisombot anelo kanudet misungku demion ino pay kawasan do walay no nga ano karumpos no kuro o gumu karita o ginumu karita ano di karumpos si kawasan do walay do ko harohopod balas karita ano no atikidandat mamakay tinopodi kunsi kangam iso no karita iyo kauno po nga ano orumpos sa kawasan do walay yadi ka hinggon madiri jadi kinogumu da kahaharan dilo gisombot sayra no po misungku yo Abraham di Lot Abraham imanangaman daw ilot ino po di kayo nandidi nga komoyendet nakabagal mentok dilo kinogumuod harata kinogumuod pipiarawon manta didi ino po di tulun-tulun diolo ayat ko turu nga magisasap di it para gambala di Abraham om nogi i para gambala di Lot antakan nagidi nga itino po kamondat ay tulun da Kanaan om orang Feris nga poingian nagi kadaw dihir kinena ni diit hilot tanak Negeb ayat ke-8 kadi di Abraham kumadi Lot kada nedahdet ay ipagilitan dati haradam hogi gogogol haram mogi aduh ipagilitan dia om iho om ilot para gembala ku om para gembala nu kakuaan no po nga iati no pati nga kerabat pahilon to kunol ayat ta itit pahilon to pula ayat aputan dati suwab nga ino pahit imbulayan to ko do kaswabon no bay no nga ila komon da karabat intangan no po dati om ay i Abraham no pati nga osonong no kumad anak buah daw osonong no isyo kumadi Lot anak buah daw kada nadad ipagilitan no po dati nga haradahot pigagalan harapioduhan tu ihato no pumatitihom keluarga kaum kerabat hinggo da timpo do bay no gumu imati ipagilitan dati kadi mo nginsok tumbayan ako ipagilitan dati nga harahitit kapagi ngam-ngam
kada borosok dot miom pinay, miadi-adi, mio puto pusod. Gumuita ka pagingam-ngam dati. Bahkan dumia anak, itapa itanak. Gumuit ado ato ko kopiontok, kopingam. Kung po kayo mulohing nga akangambi tanak, itanak kot akangambi mulohing. Dawlo na gidi dat anak buano. Anak buano na pom ulak-ulakan. Anak buah. Jadi noray tanda hitidat kano po dadi Abraham kumadi Lot. Kada no dad harohot akopiantakan. Kada na dad kopi gogol. Kada na kopi oduh toko. Tu iya tinamotim isi sa ikeluarga kasya. Osono ngikadaw sorohon dati lod isuanggot kay sisan dati di gereja. Tumbayan toko iya tinamotim iso keluarga. Isuang da kinurahingan. Soira do harokantakan da gereja ako pagingam-ngaman. Apakah ita tilo borasi Abraham? Kada nadadaharo pagigagagalan toko ti gereja dat iso toko ti keluarga kinurahingan ge. Kada nadadaharo ko pagigagagalan dahil gurup. Tu iso toko ti keluarga kinurahingan, ahli keluarga Allah. Okay. Nah. Bahong pahilon tak pa diti pelajaran mandati oputay dot kasuabon da suab alan sandat osono ngipiramutan dati dot tadaw da suab gisombo iti na padat kay sisan dati nga amu arubat som pipi tokod alumag tokadad isuanggot piramutan moy ina pandahi kay sisan dati nga amu arubat. Kanaw misi sa takad isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerjaan surga kon si kau da kasuaban na bayno insan po dot nakano yahay mangimbulay diti isa kagut panambarasan di alumis nempunan dahay naretan dahay piro-piro hakantakan di asaro dahay awayaan. Isa na pamantadid di nga iti kamuyon dot kapagyaduhan isuanggot isa keluarga pagyang pinayan bahkan da isuanggot keluarga isuanggot boros no kamuyan da keluarga Allah. Agumu na hot kapurimanan dahay ay imomonsed ihay no pati nga amu orahyan mungkin dot imolahing dahay tampinay dahay bahkan dait manangamante ka mananginan nga tumanud na po naretan di Abraham milon na po kada na dadharatit ay kapag yung itan na isuanggot pitimungan tay kay sisan tu insanan no payahay nga isisa o keluarga nga tumbayan na mantadot ay korohian dahay sendiri mantadagi korohian pamagunan iri no momonsay yahay no po nga asaro da aratu asaro kain talangit kapag yantakan itisom-tiso nga kasuabon do bay no nembulayan napurimanan dahay manehay uhupay da sumimban may dad ina pahit kababayuhan dahay nga kapiyantok di karohyan kaun sikaw diti kasiwatan dat kasuabon do bay no may do kasuabon da suab nga kano kagu dahay mga put itit imbulayan di pelajaran da alumis. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati inakaw po kapiruba ta kakagudot kasuaban na suab o sanang magindalandot pagindalanan na kapasin tadaw na bay na. Yesus nasoliho haroson di no kita
balu Yesus kasasari koromomoli Ay soko ira